Sailburu eta herri agintariok, institutoko zuzendari eta gurasoen elkarteko arduradunok, zuzendari ohia eta nolanahi ere, bai herri agintariok, herri ordezkariok, hezkuntza sailako ordezkariok, jaun Andreok egunon, eta eskerrik asko denoi gaurko egunagatik eta baita gurekin izateagatik. Hezkuntza hobetzea, kalitatearen bidean aurrera egiten jarraitzea, Eusko Jaurlaritzaren lehentasun bat da. Urtez urte hezkuntzara bideratutako aurrekontuak handitu egiten ditugu eta honekin batera 2014-2018ko azpiegitura plana gauzatzen ari gara, pixkanaka bada ere. Gure helburua da hezkuntzako ekipamendu publikoak hobetzea. Eta horretarako guztira 254 milioi euroko inbertsioa gauzatzen ari gara. Beasaingo institutuan, Txindoki institutuan, egin dugun 2.200.000 euroko inbertsio honekin, aurreikusitako azpiegituren 80% bukatu dugu edo abian dago. Gaur, Beasainen elkartzen gara eta honekin batera Xabier Munibe ikastetxea inauguratu dugu Azkoitian, datorren ikasturtean berriz Hernaniko Institutua estreinatuko da, eta Bergaran lanbide heziketako eraikin berria jasotzen ari gara. Hezkuntzaren eskakizun berrietara egokitzen ari gara ikastetxeak eta oso kontuan hartzen era berean profesionalen lan baldintzen hobekuntza. Zerbitzu publikoa hobetzeko inbertsio bat da hau, hezkuntzaren bikaintasunak kalitatezko eremu fisikoak edukitzea eskatzen baitu. Gure ikasleak beren gaitasunak hobetzeko aukera izango duten inguruak izatea alegia orain arte hitz egin dugun bezala. Hezkuntza komunitatearekin batera, auzolanaren bidez eta etenik gabe zerbitzu publikoa hobetzen jarraitu behar dugu. El Gobierno vasco sigue adelante con la ejecución del Plan de Renovación de Infraestructuras Educativas 2014-2018. Nuestro objetivo es mejorar los equipamientos públicos con una inversión total de 254 millones de euros. Con esta nueva inversión de 2.200.000 euros en este instituto Txindoki de Beasain, contamos con el 80% de las infraestructuras previstas ya finalizadas o en marcha. Hemos inaugurado el centro Xabier Munibe en Azkoitia, el próximo curso se estrena el Instituto Hernani y se está levantando el nuevo edificio de formación profesional de Bergara. Estamos adaptando los centros a los nuevos requerimientos de la educación, teniendo muy presente la mejora también de las condiciones laborales de las y de los profesionales. La excelencia en la educación requiere también contar con espacios físicos de calidad, entornos en los que nuestros alumnos y alumnas puedan mejorar sus competencias. El centro es el espacio de encuentro de la comunidad educativa. La calidad de la enseñanza también se ve mejorada con la renovación de sus infraestructuras. En este sentido, el Gobierno vasco va a seguir incrementando año a año los recursos destinados a educación. Esta es una prioridad no solamente del Gobierno, esta es una prioridad social, una apuesta estratégica de nuestro país. Estamos mejor que nuestro entorno, pero sabemos que no es suficiente. Aspiramos a la excelencia y trabajamos para conseguirla. Invertir en educación de calidad es invertir en desarrollo humano y en oportunidades de futuro. Este edificio que hoy visitamos es una primera fase. El edificio contiguo va a ser objeto también de reforma y adecuación. En breve comenzaremos con la tramitación administrativa y las nuevas inversiones. El proyecto integral contempla un edificio más accesible, moderno, que responda a lo que nuestro sistema educativo apunta, avanzar hacia la excelencia. Eusko Jaurlaritzak inbertsioak egiten jarraituko du. Gaur bizitatzen ari garen eraikin hau lehenengo fasoa baino ez da, aldameneko eraikina ere berritzera eta egokitzera goaz. Hemendik gutxira hasiko da administrazioko izapideak egiten.
Proiektu osoak eraikin irisgarriagoa eta modernoagoa aurreikusten du. Gure hezkuntza sistemak iradokitzen duenari erantzun diezaion, hau da, bikaintasunari. Hezkuntza komunitatearen topalekoa da ikastetxea, esan egin dut lehen. Hezkuntzaren ikasleen eta irakasleen kalitatea ere hobetu egiten da horrelako azpiegiturekin. Bide horretan jarraituko dugu Jaurlaritzaren azpiegituren plana gauzatzen. Eskerrik asko beraz, eta zorionak bai zuzendaria, bai gurasoen elkarteari, baita udalari ere, nola nahi ere, Beasain eta Bailara osoari zorionak, eta eskerrik asko denbora honetan eraikin lanetan izan diren arazoak edo eragozpenak jasaten jakin izan duzuelako. Eskerrik asko.